Bawa ke sini. Bawa ke sini. Tarik. Tangkap. Tangkap. Ya, Uli takut. Iya, iya. Ndut. Ya Ndutnya nggak ditemenin, makanya Uli temenin dong. Ah, cemen Uli. Ya, berani dari atas. Oh, berani dia turun. Iya, iya. Ndut. Ndut. Ya, naik lagi, cemen. Saya jatuh. Wah, dia gigit tali tuh, mau diputusin. Mau diputusin dah. Uli kenapa nggak main? Uli, main sono turun. Kenapa? Takut ah, cemen tuh abangnya sama kakaknya berani. Masa Uli nggak mau? Ayo. Enggak bakal. Beginin aja tuh kan, lari dia kan. Tuh kan, tuh, nik, tuh lihat tuh. Kasih. Ndut.